Bet. Aing gawe bet. Bro haji. Aing. Non sih. Aing gawe bet. Pusing aing yeuh. Gawe-gawe. Kalau mau dulu saya. Siapa kakak pusing bet? Kita gawe mah. Aing gawe, dia nganggur bayi. Ih, ulah goblok dosa. Kan siapa dosa sih? Pas aja nikah. Idi, goblok lah. Goblok. Aneh yang pagawean tadi tuh tadi yo. Udah nerima. 12 tahun aing sekolah. Udah nerima keneh bae. Ih, jadah ta pabrik belum ku aing pabrik utang doang ge. Mabok apa aing? Teu mabok ge geus lieur aing ieu. Aing ge udah belah. Goblok. Siap sih. Siap. Bang Darla. Sia kunaon datang-datang memarahan aing? Oi, Lieur aing nang pagawean. leuh kunaon sia? Kadi itu nang pagawean teh diterima. Sial ta pabrik. Emang sia ngalaman pabrik naon sih? Ngalaman pabrik naon? Utang, pabrik utang, jadah ta belum ku aing. Aing pabrik sempak lho, pabrik sempak. Nutup. Aing sarua yeuna nang pagawean ieu. Mana? Coba orang ke Mang Agusnya, sugan bae pagawean di Mang Agus. Nah, bener sih ya, kadang-kadang pinter. Ya, emang pintar teh keur ge sia nabe nu goblok. Ayo bayu, mumpung berangkat ya. Ayo tuh, Ayo, eh. ih ajuk lah. Lah udah nyamang, ngarepotin doang. Beak atuh cai batu. Ih. Aus di. Goblok, aing bea. Goblok ya ucingnya. Ucing meureun. Si aing. Tah aing kudu meureun ka warung. Bayu, bener neka paus bae. Atuh ka mah ditu. Sia kitu mah hargaan aing. Tengah hargaan sih. Aing geus rapih kieu, geus bawa jas. Ijazah. Masa gaweana di kebon. Atuh ka mana heula urang ka mana? Pabrik heula aja lah. Yuk. Bagus tuh. Biar mereka Aing terima. mah nganter sia lah. Laju aing kumaha ieu kos kieu. Gampang sih emang, kayak amun aing gak terima kayak ku aing asukeun. Awas ya ta, bener nya. Tuh. Oh, may day anu sangalirkeun di bae nya. Weh, rapian lah, rapian. Tadi ge kita tarima sih kancing luhur doang. Asal baju doang ya pada. Aduh, sugan bae nama rada keren kita tarima. Pastilah ini diterima di dia PD. Manis ke? Mama nih. Dari mama nih. Assalamualaikum. Mang. Mang. Ya. Kurang ieu udah lamar gawe. Lowongan sia bantu nganggur saeng kae sia. Woi, sia. Sia nangkangan sia. Sia na jalur ka aing sia. Untuk kolot sia. Mun ngorem. Gak ada sia. Angin ngalamar can diterima di dieu sia saya ngalamar sia. Kek. Udah aing mana nya ya? Aduh, aing tak tanggung jawab saya sendal ya. Rah, ndal aing leungit rah. Mana ndal aing? Dicai ya mantep ya. Aduh. Aduh, liar aing. Iya.
bos. Alhamdulillah. Aduh, geledak sana. Iklan sekarang. Oke. Aduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja entar. Allahu Akbar, Jadah eta. Asyhadu an la Eta mun tekolot bae. Beah ini. Sana we deh. Tadi itu ditari makannya bes ya. Ini sami malah mah. Kali itu sih ya. Ajan. Saat lah ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Goblok. Sana. Wow ya anjir. Bro. Sopan sekali. Bro, mana bro? Perasaan aing tenang. Atau aing dekat masjid lah, dek salat. Bro, orang sedang bro. Nanti bro. Saya dekat mana? Sholat masjid di situ. Masih di itu. Pindah emang, pindah ke Ira. Ini, saya kunaon saya maboknya. Minum naon saya tak? Udah bro, saya doang. Ini putih lah, cermet. Ini saya nak salat naon. Asal. Salat asar ya barokat. Lima bro. Balik gue, balik. Main di mana bro? Di. Saya Saya nu nyicingan tolol nanya ke aing. Ikut ya bro. Balik. Aduh, mimpi naon aing keur peuting ketemu jelema kos gitu. Padahal di orang mau pegawainya. Dulu kudu aing ge riet. Oh, di rumah tuh. Pengen gue ya. Op. Wow. Saya mana ini ya? Ya, tempat bisa. Oi, goblok, aing nanya. Nanya naon? Aing di ka masjid, modar. Masjid. Kita aing nanya jadi ya. Si budak lah sih. Sama heuh sih budak kieu. Bisa asal aing berharap aing. Opat di mana-mana ke salat asal mau opat. Balik aing. Kita pakai ini sholat we, pan balik. Siapa opat? Aing bagian 05 kita balik, hai balik. Kita balik ku saha sih? Kita balik ku saha? Kus tadi aing kita balik 5 rakaat, kita balik ku nyana. Nyana goblok kan maboknya jelema. Kita balik aing siapa? Kita balik ayo. Mesti tinggal balik. Dibalik sih. Balik. Mabok itu. Mabok ke budaknya. Mabok kan tuh budak. Wih. San.